алоқамандона бо иштироки дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳон 2019 давлати бразилия аз ҷониби шуъбаи маркетинги федератсияи футболи тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо барномаи рушди созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон барномаи васеъи таблиғӣ роҳандозӣ мегардад, ки дар он вохӯрии аъзоёни даста бо сокинони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар назар дошта шудааст. нахустин барномаи таблиғотии мазкур дар варзишгоҳи марказии шаҳри ваҳдат доир шуд. нахуст мо ба шаҳри ваҳдат омадем ва аксияи худро дар инҷо оғоз кардем ва чӣ гуна дида истодаем ҳоли ҳозир дастандаркорон бо ҳайати мунтахаби ҷавонон дар инҷа акси хотиравӣ мегиранд ва ҳам футболбозони навраси шаҳри ваҳдат ба онҳо ҳамроҳ мешаванд ва аввалин коре ки дар инҷо шурӯъ мешавад ин мастер-класс аз ҷониби футболбозони мо ба бачаҳои навраси ваҳдатӣ. ҳадаф аз баргузории ин чорабинӣ ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалб намудани шумораи бештари кӯдакону наврасон ба бозии футбол ва ошноии бештар пайдо кардани онҳо бо дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон мебошад. Программа развития ООН в Таджикистане делает очень много усилий в продвижении спорта для молодежи и поддержки молодежи в нашей стране. Сегодня мы поддержали этот фестиваль для того, чтобы лучшие игроки футбола в нашей стране могли поделиться своим опытом, мастер-классами с нашим будущим поколением, будущими чемпионами, которые мы ожидаем от них очень хороших результатов. дар оғози чорабинӣ бозингарони дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон ба футболбозони дастаҳои кӯдаконаи шаҳри ваҳдат дарси маҳорат гузаронданд, ки барои бачаҳои ваҳдатӣ хеле шавқовару ҷолиб буд. Сегодня Федерация футбола совместно с проектом UNDP сделали фестиваль футбола, мастер-класс, который проходит на данный момент в городе Вахдат. Как вы знаете, наши юноши 17-летние на данный момент будут участвовать на чемпионате мира в Бразилии. И в рамках проекта мы совместно с UNDP решили провести в 5 регионах нашей республики фестиваль, то есть мастер-класс. Цель нашего проекта показывает, что на данный момент футбол двигается вперед, и чтобы все эти детишки, которые играют в городах, в регионах, в школах, чтобы увидели то, что есть у нас футбол, есть у нас продвижение. Ну, пожелаем нашим юношам удачи на чемпионат мира. И хотелось бы еще в конце добавить спасибо огромное президенту Федерации футбола за возможность, за то, что сейчас мы так двигаемся вперед. И пожелаем всем удачи. викторина ё худ суолу ҷавоби рӯбарӯ бо мухлисони наврас ба хотирмону диданӣ сурат гирифт ва ҳар кадоме аз ин бачаҳои пурҳавас кӯшиш мекарданд ки ба саволҳо ҷавоб диҳанд ва маҳз аз дасти футболбозони навраси мунтахаб туҳфа бигиранд. савол ин буд ки дар асри 21 кадом бозингар бисёр тӯпи тиллоиро ҷоизадор шудааст. ман гуфтам Лионел Месси ва Криштиану Роналдо. мехоҳӣ тӯби тиллоиро ба даст биёрӣ? албатта. ин фестивал ба ту маъқул шуд? бале. хуб орзу мекардӣ ки ин бачаҳоро аз наздик бубинӣ? бале, ман орзу мекардам бозингарони мунтахаби Тоҷикистонро, наврасонро аз наздик бинам. хуб, ба орзуят расидӣ? бале. дар бозиҳои хонагӣ ба онҳо мухлисӣ мекардӣ? ба варзишгоҳ мерафтӣ? албатта, ман ба варзишгоҳ ба бозии мунтахаби Тоҷикистонро ба мухлисӣ мерафтам. чӣ хоҳонӣ ба бачаҳо? ман орзу дорам ки онҳо дар Бразилия сазовори ҷои аввал гарданд. ман ба савол ҷавоб додам ки тими мунтахаби Тоҷикистон дар наврасони Тоҷикистон то синни 17 сола дар финали мусобиқа аз кадом даста шикаст хӯрд? аз кадом даста шикаст хӯрд? баъд ман ҷавоб додам ки тими мунтахаби 17 солаи Тоҷикистон аз тими мунтахаби Ҷопон бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд. фариб, Мероҷиддин, дар кадом даста бозӣ мекунӣ худат? ман дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдат бозӣ мекунам. дар чемпионати ҷаҳон мунтахаби мо бо кадом дастаҳо бозӣ мекунад? тими мунтахаби мо бо тими Аргентина, Испания ва Камерун бозӣ мекунам. бисёр хуб. хуб, мана бачаҳо назди шумо омаданд. шумо аз ин хурсанд шудед? бале, ман ба бачаҳо таманно дорам ки дар ҳамин чанд чемпионат дар ҳамин чемпионатҳои ҷаҳон мешавад. ман орзу дорам ки тими мунтахаби Тоҷикистон муваффақиятро дар ҳамаашон ба даст орад.
бозии рафиқона байни дастаҳои мунтахаби наврасони тоҷикистон ва бештар аз 100 нафар кӯдакони футболбози ваҳдатӣ хело шавқовару хотирмон буд. дидани он ба дили ҳар бинанда фараху шодӣ меовард. бобо, чемпионати ҷаҳон рафтӣ, даҳҳо футболҳои бузурга шореҳӣ кардӣ дар дохили кишвар, дар хориҷ, аммо ҳамин гуна футболро ягон маротиб шореҳӣ карда будӣ? воқеан ҳам бори аввал аст, чунки инҷо як гем ки фестивал барои бозингарони наврасони 17 солаи тоҷикистон аст, ба хотири он ки имрӯз дар тамоми минтақаи тоҷикистон бояд бидонанд ки наврасони мо дар чемпионати ҷаҳон бозӣ мекунанд. Ман фикр мекунам инҷо то андозае тамоми бозингарони навраси шаҳри ваҳдат хушҳол мешаванд аз ҳунарнамои бозингарони 17 солаи тоҷикистон, зеро баъди як моҳ ин бозингарони мо муқобили беҳтарин дастаҳои Аврупо бозӣ мекунанд. бале, голи дуюм аз ҷониби бозингарони шаҳри ваҳдат, ҳисоб 2-0 шуд ва бозингарони 17 солаи тоҷикистон ҳеҷ не ки ҷавоб бигӯянд. хуб, то кадом андоза кайфият дорад шореҳӣ кардани ҳамин гуна бозиҳо? фикр мекунам бисёр ҳам эмоция ё худ рӯҳияи баланд дар кор дар ин гуна гӯем ки бозӣ ки футболбозони наврас бо завқ ҳунарнамоӣ карда истоданд ҷониби дарвозаи мунтахаби наврасони 17 солаи тоҷикистон. Ман фикр мекунам бениҳоят хуб аст барои наврасо. хуш, дӯстони азиз, ҳисоб 2-0 ба фоидаи футболбозони навраси шаҳри ваҳдат. футбол бозӣ идома дорад. фикр мекунам ки дар инҷо тағйирот ҳатман дар ҳисоб ба амал хоҳад омад. бозии мазкур на танҳо барои кӯдакон, балки барои бозингарони дастаи мунтахаби наврас ҳамон низ ҷолиб буд ва онҳо худ дар суҳбат инро иброз намуданд. дар ҳамин гуна бозӣ ягон маротиб иштирок карда будем бачаҳо? маъқул шуда ин бозӣ? чаро 4-0 шуд? маъқул шуд ки кӯдакҳо хурсанд шуданд, мо омадаем бо он бозӣ кардем. ҳисоб чӣ? ҳисоб маъқул нашуд? ҳама ин барои хурсандии кӯдакон аст. мо худамон хостем ки онҳо хурсанд шаванд. голҳоро сар додед, на? хайр. ман дидам ки дар ҳамин миёни издиҳоми ҳамин бачаҳо шумо ягон таъд ба қавле намоён набудед. куҷо будед дар вақти бозӣ? дар вақти бозӣ дар байни ин қадар одамҳо надонистем куҷо давем ва тӯбро гирифтан хеле душвор буд пои онҳо. бачаҳо шумо эҳтиёт мекардед ки мабодо ҳамин кӯдакҳоро пошона зер накунед? бале, эҳтиёт мекардем ки пои бачаҳоро зер накунем. омодагиҳо чӣ хел аст ба ҳамин чемпионат? омодагиҳо хеле хуб мебошад ва дар аввал пеш аз чемпионати ҷаҳон рафтан мо дар шаҳри душанбе барои чемпионати осиё рухат гирифтан барои онҳо бозӣ мекунем ва тайёрии мо хеле ҷиддӣ мебошад. хуб, чӣ умедвориҳо ҳаст? мардум аз шумо ку умеди зиёд доранд. ҳай ҳаракат мекунем ин бозии хуб кунем. сараввал фикр мекунам ки мо бояд рохата ба даст биёрем, рохати чемпионати осиёро ба даст биёрем. он гаҳ ҳоли ҳозир ҳама андешаҳо барои ҳамин рохат ҳастанд ё ки ба бразилия бачаҳо? ҳам ба рохат, ҳам ба бразилия. яъне ба ҳар даш омодагӣ дидаистед? бале. муваффақият бачаҳо. барои шумо фикр мекунем ки боз бо бачаҳои дигар ҳам суҳбат мекунем. аслан ҳадафи баргузор кардани ҳамин аксия чигунае ки гуфтанд дар инҷа албатта муаррифии шумо аст, дастгирии шумо аст ва албатта боз ҳам ҳамин рушди футбол аст. аз наздик бо бачаҳои наврас шинос шудани онҳоро бештару бештар ба футбол ворид кардан аст. гумон мекунам ки ҳамин гуна аксияҳо албатта ба ин иқдом кӯмак мекунад. барои шумо муваффақият бачаҳо. аз ҷониби бозингарони дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон ба ҳамаи аъзоёни дастаҳои футболи кӯдаконаи шаҳри ваҳдат тӯбҳои футболбозӣ тақдим карда шуд. ин қисматро яке аз қисматҳои ҷолибтарини барнома зикр намудан имкон дошт. шодиву фараҳи кӯдаконро ҳадду канор набуд. миллатро фақат бо ду чиз, яке варзиш, дигари санъат мешиносанд. варзишгарони мо ин 14 нафарони ватандӯст, ғайюр, ҷасур ҳастанд. ин ба ин майдон шомил мешаванд баҳри дӯстдоштани миллат, дӯстдоштани ватан ва сарбаланд гардоштани миллати тоҷик ва ба қадри қимате ки пешвои муаззими миллати муҳтарами Мавлаи Раҳмон мерасад, яъне ба қадри он расидан аст ва дар ин ҷабҳаи зиндагии онҳо муваффақият ёраш мекунем. интизори муваффақиятҳои минбаъда ва ояндаи онҳо мебошад.
дар ҷанбасти чорабинӣ чун анъана бачаҳо бо футболбозони дастаи мунтахаби наврасон акси хотиравӣ гирифтанд. Бояд гуфт онче ки дастандаркорони ин фестивал мехостанд ба он даст ёфтанд, зеро таи чанд соати баргузории ин чорабинӣ футболбозони навраси мо бори дигар эҳсоси дастгирии омма намуданд ва ҳам футболкорони навраси ваҳдатӣ имкон пайдо карданд با آنها از نزدیک شناس شوند. فستیوال تروفی تور یا اینکه شناسایی منتخب جوانان تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های کشور در شهر باختر ادامه کرد و چگونه که دیده استودید عین زمان در اینجا آمادگی به آغاز این چوربینی رفته استوده است و جوانان زیادی در اینجا جمع آمدن و امیدوار هستیم که یک چوربینی خوبی ورزشی رو هم در ورزشگاه مرکزی شهر باختر در اینجا دایر خواهیم کرد. روز دیگر فستیوال ما در شهر باختر ادامه کرد. این نکته رو نیز باید گفت که برای واخوری در باختر هیئت بچه‌ها نیز عوض شدند. در درآمدگاه ورزشگاه پختکار مهمانان را استقبال خاصه گرفتند. برای قبول مهمانان که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان همان برای اشتراک در بازی‌های جهانی با برزیل سفربر می‌شوند، خیلی که دیده استادین جوانان و نورسان همه گونه طبقه‌های نورسان جوانان شهر باختر در اینجا حضور دارند برای پیشوازگیری و خوش آمدید گفتن دسته منتخب جمهوری تاجیکستان به شهر باختر. نمایندگان مقامات اجرایی محلی، فدراسیون فوتبال ولایت ختلان و سازمان ملل متحد مهمانان را خیر مقدم گفته در راه رسیدن به موفقیت با آنها برار خواستند. میان آنهایی که به این واخوری آماده بودند چهره‌های سرشناس فوتبال مملکت نیز بودند که امروز به نسل نورس درس فوتبال می‌آموزند. آنها برگزاری این گونه چوربینی را به منفعت کار عرض داشتند. در شهر باختر ایدی فوتبال دوام دارد. اینجا جوانان جمع شدن برای پیشواز تیم منتخب 19 ساله تاجیکستان با دولت برزیل برای اشتراک در جام جهان سفر دارند و آمدن این جوانان این ستاره نورس فوتبال یک فول نیک است برای اون که در آینده برای تربیت نسل برای اون جوانانی که در این جای هستند شما دیده استودین یک کار خوب پیشروی خوب است چون که در سیمای اینها این جوانان نیز ستاره فوتبال آینده فوتبال را میبینند. وقتی که ما اونها رو مثال میبینیم که مقصد فرض کردیم که انا جوانانی که امروز در فوتبال توریا در عرصه بین‌المللی معرفی میکنند از اینها باید شما عبرت گیرید، نمونه عبرت باشند. فکر میکنم یک کار خوب است، یک فیلم نیک است برای تربیت نسل در آینده و در رشد فوتبال تاجیکستان. تشریف دسته منتخب تا 17 ساله که با چمپیونات جهان اوید با فوتبال را خط گرفتند با اندیشه من با کودکان و نورسانی که با فوتبال مشغولند در شهر باختر و عموما در ولایت ختلان خیلی یک استیمول میدهد که همین کودکان بسیارتر با فوتبال مشغول شوند و آینده خود را هم در بین این خیلی بازیگران بینند. البته از همه بیش خودی فوتبالبازان نورس که از شهر و نواحی اکناف باختر به این واخوری آمده بودند خوشنودی داشتند. البته در روند این فستیوال در اینجا برخی از آزمون‌ها رو هم دستاندرکاران تشکیل کردند و این بچه‌ها تصمیم دارند که در این آزمون‌ها شرکت کنند. بچه‌ها آماده هستین به سوال‌ها جواب بدین؟ بله. همه سوال‌ها رو میدونین؟ بله. مثلا من به شما یک سوال میدم. باشد چند نفره که جواب دادن. خوب. حال حاضر در لیگ عالی تاجیکستان چند دسته برآمد میکنند؟ 8. آفرین. در جای اول کی است؟ استقلال. در جای آخری کی است؟ پنشیر. خوب. در لیگ یکم چند دسته بازی میکنند؟ 2 تا. در لیگ من اگر همین خیلی جواب میدهی در آزمون یگان جا را نمیگیری. بچه‌ها شما از کدام مکتب فوتبالی هستین؟ از کوشانیان. از کوشانیان اومدید. خب شما چند ساله هستید؟ 12 ساله. شما در یگان مسابقه اشتراک کردید؟ بله. در کدام مسابقه؟ در مسابقه همین در دوشنبه زبان دولتی؟ چندم جا گرفتین؟ سیوم جا گرفتین. در کدام مسابقه بود که سیوم جا گرفتید؟ مسابقه در دوشنبه. بله. خب حالی حاضر بچه‌ها من همین بچه‌های نورس تاجیکستان میآیند شما چی را انتظارین؟ شما افتخار میکنید که با آنها حال حاضر عکس میگیرید؟
هر آیستاسا چی افتخار دارین؟ ما افتخار میکنیم که آبروی دولت ما را بالا میبردارن. بسیار خوب. میخواهید که با آنها برابر باشید؟ بله. خوب. کی با کی مخلصی میکنه در اونجا؟ با سنت الله. با کی مخلصی میکنه؟ با شهرام. با شهرام. با سنت الله با شهرام. بچه‌ها با همه بله. بچه‌ها با همه مخلصی کردن در کره. حال حاضر همه ما و شما یک جای بچه‌ها را دستگیری میکنیم. یک جای با من. تاجیکستان ای خیلی نمیشود. همه جای تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستان. دوستان عزیز، من فکر میکنم که اگر این بچه ها همین گونه دستگیری دارن البته که در برزیلیا موفق خواهند شد. یک بار دیگر پیش. برگزاری مستر کلاس از رکن دیگر این چهاربینی بود که بازیگران منتخب ما با فوتبال بازان نورس نشان دادند. اینجا نیز با بچه ها ویکترینه سوال و جواب برگزار شد و غالبان آن با تحفه ها قدردانی شدند. نماینده سازمان ملل متحد نیز از حاصل این هماهنگی با فدراسیون فوتبال تاجیکستان اظهار قناعتمندی داشت. لایحه‌ای که عملی گشته شده است سال دوم از در جمهوری تاجیکستان عملی شده است که یکی از سمت‌هایش این دستگیری جوانان میباشد و بعد از آن که تیم 16 ساله با فوتبال جمهوری تاجیکستان در چمپیونات آسیا یک مقام خیلی هم بالا دوم را افتخاری را کسب نمود، راهبریت و کارمندان لایحه به خلاصه آمدند که این یک وسیله میتواند شد برای بلند برداشتن روحیه دیگر جوانان و از همین لحاظ در همراهی با فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان یک لایحه خرد برای دستگیری جوانان لایحه مشترک را تعریض کردند که باز چنین چهاربینی ها در ولایت سوخت در شهرهای استرافشان و خوجند برنقشه گرفته شده است. چون آنها در پایان چهاربینی همه یک جای عکس خاطره‌ای گرفتند، اینک روز دوم فستیوال نیز به انجام رسید و با گفت خود بچه‌ها آنها دستگیری مردم را به خوبی احساس میکنند و سعی میکنند که به این باوری‌ها سزاوار باشند. ما یک بار دیگر احساس کردیم که مخلصان ما را در اینجا نه تنها در باختر بلکه در تمام سراسر جمهوری تاجیکستان ما را دستگیری میکنند و میدانیم که ما را 9 میلیون اهالی تاجیکستان ما را انتظار است، از ما غلبه انتظار است. خدا خواهد در جام جهان نقض برآمد کرده به دولت خود برمیگردیم. مرحله اول این چهاربینی در نواحی تابع مرکز و ولایت ختلان خیلی خاطرمون برگزار گشت و دهه اول ماه اکتبر آن در ولایت سوخت برگزار خواهد شد و با امکان موجوده ما از روند برگزاری این چهاربینی ها نیز برنامه تهیه خواهیم کرد. اما تا این همه و بچه ها در بازی ها برای دریافت راحت به چمپیونات آسیا که اول ماه اکتبر در تاجیکستان برگزار می‌گردند پیروزی ها خواهانیم.